Koni wanang miwa stadium. Amana wurni ana be neno stadium abeo. Beo gere mala neno jamiti ya kutima tia wota bera koni worunu manu gina me ramo kelang don lo kwene pajokan. Kay neno wani wori university wano. Wana man plano do tiene neno nuclear science jo miro ponjo kudnu. Kelo faculties ukene miro jodo kel kane university wakano. We lango bedi ye man university do kapire tek America kwa aquaculture. Ko become rich abede amolatar. Ameo ta miro extending university kudnu. Au macha ni ando halo kedingo kede VC. Akoni tilo mo kwenti tido holokano. Ame prisons. Ame ti kano mi come for investment. Romo kwanyo moro de no ni faculty mo da timo we are spreading development. No kene abedo kwene. Pien manda abedo wan ni komwa. Pedo ko president na binengo tete mewa. No kene abedo lepton branch university mengo me Lira University. We man bedung guri me dongo kwan puonyere kwene pachowakan. So anamito kwayo joducha metieni wan gi romo ko. Dang pe tigi na geo dano ko. Ero ti jema me ko ti mere wan nang mi neni eno ti eno miro po. Karati araj. Ed wanto be de neno me anyim. Wana man won miro pito tin iuda chila chil. Wuma wan lo ye. Iudi pebe da gor piratin. Man mo luna ti guk. Di ma bi ko nyidwar. Pirati guk ko nyidwar. Enami want to encourage lao gamente pe binuti muginori yodi. Mika kuj ke jamo kena romo timere. Eto yinna piri mir ko cha yelle a chala piri. Me ariyo mere eno ke anenjo ti aloye. PDM yul dano ne ngaber. Kida ini ko pillars no covering development. Mandang pobero Tama President Yoweri Museveni. Mano bel tamme development development plan na Uganda. A major donyo kede national development plan out de koni me development bedo or spread equally. Mirwano planning at the parish level. Mene only every parish nungi yo moro tia mengo obeye. Every parish neni chukulor ngo tiye. Every parish neni there is a socio-economic development. Ajo tia timo household income tikano. Jo atia petogin tikano, jo atia timo tikano, activities mirberi ite parish. Mana mi only development bedo spread equally. Every parish that mean job bedo kede chende there must be a small financial institution. So chende ma million Ghana gini it is not your water or it is make creating a financial a microfinance. I may don't be turning into a small bank. I may at a parish level. I may udeno chende ya kengi. Kede may including your chakodong level may saving chende. So that I'm naming one young parish development gini your nature. Kide me ko every parish I may tie neni no senior secondary school I may chok ya kinagi. That's why I'm every sub county no ni senior mir betkwene ye. We ko tino me parish no I may tie no chukula gino kwane ye. El center mir betkano I may ngure el center tie dana me gino bedi ye a chok ki parish no. Me we development akara wano koni utiu develop notice spread equally. Ameno cannot do you notice. Donc anatia kwa boto mego na metika. Anange mina netikan. Kwano tikere parliament. Ikiruna. Mina manda woda ngana tide no ana ina woni woda. En gweye. Ana maro gweye mere. Eto wano ta ne gweye mere ni. En nan karati parliament. Ka jema me kwa ho don. En pe par parti mere kanati. En tiuni mano bedo lena wano tuti ye. Kada obedo kana me wano tiuni ni miro tim jami ye. En mio chwak. Bod gamente me movement rama malo. Manu neno pien jab du pe bedo ko boni raj. Pien jab kalo kono agwede eno binu kwero meyo eno kwero chung kwetiene. Te mara et ka por bob. En pe chung mal ma atir kiti. En wuro level. So kaun neno cha me wutunu neno level kaun neno cha dong wut pete be ti berti na riyo ngadungu neno. Yele bedo ngadungu. Yele neno ngadungu re. Mena gwede. Duka yini bela gwede belo dano. Ameti umiti ni ti wot. Cha ken tin wi mal.
pe kulu ya kula pe nya ting wi mal te nen ni anyim karango tie plan ma nyim tie ni ngo en kitana tamni level le debate wa me lao kan meti ngo ke president wano yero me beti eno mio an gira na hare chona bina piera bongwen piera we aboro ana bina lohor kwate koni gamente me na remi loki amarori piera bongwen we abiro ate lungu jo me do du jakoni kitana bero ke Kampala uni chwala uni parliament anen ba dano ni purari lo ka wano miti wana obeda o kubere wan miro kubere ke ngo ke gamente ni eno mi ana hari piera bongwen we abora me ana de lo bera chalo track president Museveni fak NRM piera ngeo ni we hoti kede we hadu gimor bedango bedatie karano pe obedo tie ero ko yelle kada loyo walo nu da loyo wa ero tino wada nu tichen gogimo wano pirda wano duche okuko belangini beno mut yirutire ti wangu malo anyimgire pebe da raj ka wana ma woro kede minani kar mor wano binu woro nenno professors ame abero langi onu pol la pemetu tine penguta ngura professor abero langi pol gin beri loki gino beri loki da wano ko ni penguta unu bedu ka kanu o tinu langa meti NGOs o ti o titimo ke wancha ko en woro ho nuogi bana nu ati pan african nu lobu ke ne apola pa para wora nu laonti ko titimo ni ata tikere lomoni ati UN ati gamenda joni ati ko nyige choyo genni so en ko ri jemene mato pirun ko ri pito en anyim gira yabere pieno ko ni jemi duju kada mere bedo tie kada me chiegu bedo tie ke kada me yabdang bedango ati wang mega lao na wang ngoro nga yabbo dang pe an politika no pe ati bur lego na pura giki wilo adon wilobo ni wang ngoro lao poda binu yabbo gi dogola adang gin podo binu loyo Uganda ni keken wan miro nge ti yo chura me chueo ai to na nyim I want a planning pia nyim plan ando ti anen ila kan o mina ni en loho ya ber wan miro chwalu unu jo ama chung we parliament jo atek karo bedo di party mene edo miro bet jo ama kongo tidwon jo atidwon te o lok i parliament to lo committee to lo kri government o mani anatika nora meda do nyukede achi choke one to drawing Lango development plan ame man mino train or turning into Lango manifesto ame miro presenting in president Yoweri Museveni ni Lango manifesto tikiti that will doing very well wangora bido nyukede o hoto mi you copy me Lango development agenda ame o mano me to do into a political paper America do bino do en kwanya ko peda bino wando wot ker kunde koni kala obo liquid gina jo amete bien politics is a give and take politics jo tiuni pobe ni man andwa miyu ko yina wana mit man umi yi yina ngo miwa pe obero me ni akwato go apenyo apire wa mi to pen pi community ni community wani gina tu mita tekene ka yinde woro mo ha bichiene wana mit jamo tiyene America mo habiti urti wando di ma biduogo jo atie bi wana mano duoko noni mo habiti January manifesto ter bordi jema me o timo o tiyene ena pengo o tiyene man pe o tiye pengo mano tiye wana po eto man pe o tiye pengo ngurni manifesto wani agreement wakedi poti yungo tiabe po mito jo ame woro te lo kapirgi ni ana mito man mano pe ruate wan mi jo abinu ke Lango political agenda ame man kene no la Uganda kila tikirni one we at the right place me focusing o ma be the meeting ngoro en le chabe to karsha jo te ko ni Lango te lanyo joko poliwo chema me jo purika be du jo du me wilo ti kwene ti Lango factories me wilo chemi du ti kwene sunflower tikan soya bean tikan nywagi tikan ngo tikan Pien wano chigi keringo kede border. Kede wano we are strategically located. So ka wan po ma hola be lati mo ama jenwa ko du moro jomoro. So tamani ya chalo lao.
wan ti kere opportunity so opportunity wan mero nen kire me tik kere yora ngo yora ber koha ne dang romo gere kok kok kuni timo ngo kuni tik kok kuni ngo eti rona kala tini do bino to ka yini ko na tindo to kwana be koha inua kelo gini komi wan ka iko kuni ti kar ke da hinwa te no ka kar iko kuni eti ne mer dang mer pito tino ke tina tieni ke da ka gum tie da dok ame puri ro nywal do to med so en gina mano kwayo jo melao ke jo atikan ni wandong utikera agenda pien politics about interest ngwa wana mito po bedo ni kani di ka di macha wana chwa hotina joge danga pol edi wangorang biru beru tia ma tin wada jwa chwako wan ko bedi yinda ma wana bina loke parliament akoni jo adonga me mielo jo wore Uganda amo bedo nationalist jo ame pe pohorok bedo lao wano binu chwa ho semugerere uno be rohango 90% wano binu chwa ho kiza besije ube rohango uno be lao wana ma du chwa ko president Museveni ube lao so nguru ni rokame pe pohorok ube ngo be lao enomi o president wachon borre ubino note kere kabaka yeka pe lao pe pohongo pe pohoro dang ta nungu bere chalo president ame lo Uganda ame party mere to bere Uganda duj so wana bere lao wan po bere kok wana uti plan ma nyim wan ka o mede langi duju ngadu wan nyim wa wora nyim ana bokade tieho won member se parliament won studio kan una rio yes in national development plan for am oti rolling out government omero moki wani gindo ya makin chene ameramo chene melo America million miarie pierre biru ya bor amo binu tikere ino saf me angwen ento no saf me angwen this time tie wona haibunyoro bukedi ikir region no kene teso medo kere karamoja onyo iberu ni leyo lokori ye metamoni no saf ma angwen na binu ni pien gintia ko ni focusing stimulating production kere community supporting communities manu power infrastructure development ba meno kan recture mondo wo daire cha out there unyo da unite mo le no koro metamoni jo ame obilo peho rockage melo nya kon unu abobo kardo ngalalo bod bunyoro kere bukedi gicha ma chel ko bi kom no saf rego bino pe rehabilitating kaname oballe to northern Uganda enami onyinge da cha oni northern Uganda rehabilitation maman fund so northern Uganda pedok turuna ha eastern edo kara macha me jo adonyo kere plan na nyien ma loni PDR go loni post war development program ame PRDP oda koni o med regions o kene do government I was actually the chairperson of Greater North Parliamentary Forum president jo ye ni kaname lwenyo bedi ye ba eastern Uganda miro med okere ye out of to eastern Uganda ke part of Bunyoro out of me yote ring fencing 120 billion ameti regions do you know or ring fencing oko now man we have ministries ba Bunyoro atikere ministry mere teso atikere ministry mere lawe na petit ministry mere la fa actually kede West Nile mano gina deki yene so an area medong lwenyo no kuri ya tek media habitation mi oketgi as area dong peritek ame chini ni mi rope extending kanokene amiol jo ye okoni the chinte ame we are marking for northern Uganda pia interfering kede ame do chen no kene komngo no saf 2 again 4 ame do chen no kene come no chinde America mio our share areka mo mio po interfering kede mana mio jote ye pola MPs duju ongore ye ni plan no peti ya ba amedan kobi kom teacher wanda por do wore ye yen pod be o mo hatiratir kene giro nuo kila tikede po mo hatiratir so gina wanta mane mano plan abere no
ame wan jo ame obin wore parliament manu gina chella miro jo mede pursuing ni chienda me yoto mio ni miro bet pik kanare ko safari ame epicenter me kana medo luenyo kuriye ame obalo jama pol obedo lao actually West Nile. Wait at all. Yeah. Are we ready? Obinu dugu borri ote winyi borri diko meni natinani studio ticket members me parliament ariyo Honorable Kotbitek Junior Moses kara chekere Honorable Felix Okot Ogong at the studio Boni Gongson tie Moses Mawatie Jacob Woroho pirwate mara pia tek tutwal donc kayini ko botami ni ticket na machimwa nota bira bishela bora not abora dek ni ticket Airtel nota bira beach abora not abora dek wan bino gamo chimyu ko iyunge wewa check among stakeholders are ready to take to twale wa yino ka ana kwano ba mir ko mi tel ni pinaha ginana go chimi yetini aman waranyim one puo con government me national resistance movement karo mi tu nyopo mi tu tigi nora moti yema unu jo ayeno Gongson monadiera mawa aliera Uchin Jacob munal wakar no wano bedo gikan timu jama pol. Gamente me na remo tiu jami ame gamente moro ki ken notelo Uganda po tiu. Man ko batena me wan miero kobi. Luwa kameti a winyo radio. Wano bedo kere gamente za bora pu parte na remo bedo me abon wenere. You are really rui kunye tebe apai. Na ha president na rikti lo chamo bera tin lao pe obiru ke ti jotongi lam eto manwan miro po unu Museveni opo Okot Ogong kere na MPs duchu amo ya tello kulo ha chielmen na ni opuru yo wan ri upe kere le kore lao kana kibu stadium tie yo kambina na hari eta manu puru tia be dung ti cha mora kare wano pie munu ba peko bet kai cha kene cha duchi cha kene cha wa duchu ti jama resha mo ti ye gamente ni adan gamente mi ro kwa kishe ye bala kwa lo do kunywali munu beru jama reshu da ye ayo ye ni ko buti ya cholo be di cholo gire jo wero kai kara me kui Okot Ogong kere jo atia winyo radio Priti le mora me gamente ni poko bi kopi kom cholo do kalangi Jo tiyo le mona don kwani verification wano ya kwani office attorney general obiruti mu validation kwani pe kwado kijo ati mu sensitization kwani data card gi le munu duchu jo ko beto yo cholo do korope donc munu wano neno ba obedo bal etu kom kame jama besha moti ye duong lo jama resho ko Ikara me Okot Ogong yiri wori parliament in 96 jelo bonga dia rikti lao kan. Ameke ya ituri ukwera me biru ke lomogu ni Lira ungoli komi bunga gwara kano tema yu jamuko. Baricha wati road block kukera tatani petie. Icha wati yinpe ya me wo yakotongo Okot Ogong in camera maki policy biru mahoko. So NRM government has done a lot for this country. Kwacha do ene. Ni ikum jama besho ame NRM otimoni Calvin. Kere jo atia winyo radio. NRM da numiru ye weko gini kong space pi opposition. Gine chiela me NRM wa ye anabeda mema me NRM. Oberu winyo ni bobi wine tia biro Lira. Uteberu keta dotogo me miyu. Ni bobi wine tia biro keru yak. Tia biro keru kuo. Joana bibu yumon. Kamo NRM promo weko a free political space. Both opposition. Kero opposition naro girepe. Kuya FDC kwani PFF kwani PF mando kuya ikanu kwani koringogi an ko mun amirni ka opposition dia wogi wegi woragonya pepuorgi pien chamna yiri keti kom gitin atinere moro tia neno akware moro tia neno ikara do gamente mena rembinu bedu pe joro uno jo woki gamente ni gina kwoni ngoi kinu nywale me Uganda so amami to ni we kom ka Okot Ogong kwa yo kwera we kwa gonya kada bima cha mnandala mafabu bino weglogi kada bobi wine jobolo akere pe ko bi wori loki ibar wori ter joni no hotel pien ka uni timu kitu mi unywali mogo me Uganda dang ni uni opposition girepe ter ni loki ginor dok ti special bodjo no tutwal o mi unena remiti luorogi otherwise wano gweti Museveni kui ogweti NRM flag bearers kui
e ka opposition na rieka tek dang miru duok yin pero mo ya te ko ba diko ni ada we ho bi tek do ngo adonga timo ko ko bi tek ino da miru bed me ko nyukoro ko to gongi parliament kunu kin jomi mabuti parliament na me ka chunyi petek pe loho e no mi ko to gon ka ya loho pi lobo pe loho pi rekere lao pe loho pi do holo kene so ana ko bunu ko bi tek miru do parliament ana ko bu ko to gon miru do parliament bino bela pichawa juri gi opia juri gi no jono miru do parliament e tu mo yeri un dang bet pe bero tela dut gi liet mano ti pinka mi perro poi de tral mai kada ho pero romede o bela pichawa hello Voice of Lango Calvin poi uno poi tral ko pinga go chikwene mara duanga buri ko pi mar Sara wora ngere Sara poi tral go chi ana chungu te Lira City da de chungu ber meya Lira City poi worship now Calvin ana tikere ko pa chela ma meta pa hona bokonge in Indo chel me de ma para chel that was 2019 adwong lobo bino chi here ni ene ketolama yo Lira University pingo mi opo following up yo ni ene na jani 149 lam kun president of the whole place meme university sako 100 million ana be NRM eto ana me ka president making a pronouncement yo mi pledge you the leadership must take note otekwa nyagini kinadwo ko so that they follow up then we cannot wait for 5 years again and then we come and place another request kunena America support here. That is my humble request. And then also, I don't Felix, only better kind of president, Betty, I don't know, 10 billion, Ibada Sako, me Kampala. How will the people of Ibada Melao kind of benefiting in or Isako, America return 10 billion? Oh, we have another one, a market for Lao sub-region, for Ibada, Apoya. Poi tral, mano, honorable Sara wora ngere. Voice of Lango. Hello, ko pinga go chikwene. Nya ver gwal Jimmy te go isi maltong. Poi go chi ma laptop Jimmy. Apoy ro twal. Yini ko boni ngoy wi ko wa me diko ni. Amita po jo amati radio kono du kere jo am lo kono du. Ko pa peti apol do twal. Ko pa ka te kitin lo ka me honorable Felix Okot Ogong ko. Ko lo ka bera chila me pekero du siru yo morke kenda kunu jo du me lo ko lo ke war kito no. Uno lao ro don tek to twal esa peña ti borre kitien a unyen a chaque mer me cha kolokita ko ni kushu vinu balle ilao kana tek e kai ni tengo nya talia me de o kwayu jamil wen e ka dango to ye to bi mi ye e ka to bi sho yu keri jo amolu ni amuha muwa da te yele e ka te tem ko yo ko ilao kan ne yenu beru kamana wa nya dana kala makope ana beru dana kala mapiubi jokera pe ni mora musebe no binu chi here ni mi ya muga dokora rio kere barre moro tini ngo ene honorable Felix con gamme wa pinya kala ba ene yo beru kamana wa en gamme wa pa jane ko musebe na pa yeshulo ko duani pa yeshulo we go wan to be genu bongo kwa cha enu ne chimide ko re winyi bot commander en binu dahiye Ogam chimar yote tieko doko. Voice of Lango. Hello. Tilo kare bor Jimmy tago shima tekni ko makan. Bara Jimmy. Okay, iko boninga Jimmy. Anno dia mi ta ko MP swa ma lo no. Bisa ginga jel kare MP ma do lo no. Ara ko no na gen tia ko boni no jamne ko wa ro ka di no ba. Mama ni chani dobier jote ko be duan chula be. Eto atu jame jini nungni ka kuir kareta mandu bola limwati. Like kokete ba na ko be chulo doke jano mere gando gadu to ako. Amano do ha tino wati tini kwa igame kar mi ga din janga jel alela te ko ida gam ko. Ye nungi ni gime no pienda repair no le to dokare ko palja. E kadu Tumpiro mutadar do ko pien pero ko ora wane kwa Ruanye ko bindu gamadana cheke ken ma giki. Hello Voice of Lango. Hello Calvin tiene ngo atia bad fal poy go chim apoyo wenye program ba
Inde lock pi seconds pi deke ken pi chawa dio. Mota jo ya don mota honorable Felix kere gongshon kere ngagi dusho morge nyingo ba papo ba woto ba chunya shil. Amen. Ko begini honorable Felix Winyo. Man muje ora sha wotini yiri mare kere pek wokeno. Okay. Ana ba kodoga borini yin paper unu kwira duong kitare wana timere unu kere kum kwira duong tia shila me pek moro petie. Kono kaka na me peha bedo kare ye abedi peha bodjo ame wana twala me tich keda duong ame chal kuri wuni gino ame yiri pe ye ba pen mere bed very clear yiri pe ye adwo ti uti choro tushu ame mete me kwanya nywala me Uganda iku ya ping tetere nginyo ping adwo ti gino tushu me nywala me Uganda bedo kere shene chingi adang yi wa yom attack me wan medico menarem ni mo tete la president Museveni medda kiri ko mitele Uganda karamo hamia shel karamo hamia rio wan to la ko gamenda tata wana metu kuchu metu yor ko mo metu nyodo chen mi be si jo angere mo habite do adum te kwa ni te kwa me kelo lo ni yota jo chela ji yota ngara chela shel bien timu ke no dushu jo man te buri wude be yo tie pe be du che wa shel wor mu mot so o mi ana kwa yini wano do ko president Museveni dangi kwira duon danga ko bini lao kuchari wana mo ni kuchen president wa ku lo yete bini sinjo ti ke lo ni yorabe gina na kwa yaka ye ni jo ame president yukere jo ame hadu mulo wuti yukere ti no kana me adok ti no kana me padok bien president Museveni ti ko bongo ene timo sin school ti ga sub county dushu ti district dushu eto MP asiala siel pere ko bongo ene timo pi otedero bolle kwir Pema apa meninga to jere e program president Museveni bien Museveni ko jo Museveni tiugi no du chupila Museveni takelo na yina na me pale amena me yimbe jere ke kwira Museveni ni na wano bole kwira lo we ke kiri wano ye kala chela wala ye kala chela wano ko president Museveni tela me be president Uganda eto MP sa me pe uti chama oni awa me po me accountability ana kwa ine wan po duo hunu bien MP pe uti ngate titi tabera meta kwa nywale ngana bereka president Museveni ame wala ko ka president Museveni oye ena remo oye afele oye Boy to twal a Jimmy afele oye bua oye na bua do pe kana kama mere eno kene gina doping afele wora yini tiuti tabera ko nyula mi kusti lao suruin ana me te ko me wana me do ko president Museveni eni yen da ko ni mo Museveni kwira 100% FMP me tu jota me pe tiuti me pe ko ni jo ame wo program chimo jo ping boy try inde yer do hager ko ata mi man ram ko odo studio kan odongi dake hapar ke ken honorable Felix donga concern obinu bori dogdo ye e ka otatieko ko ana poyer twal jo mi otamgi apoyo dang chwaka uriti kede kom president Yoweri Museveni kede kom apelli kobi kom kori mena machiel ana chalo MP dang ya pe yome ye polo kori me sunflower kori nywagi kori soya kede no kene will kori bedal take enomi aumaja ko nene achani ko ni wano ma be meeting ijo ma government reta ni land development agenda ama be manifesto ni kama to konyo pur government ko ragia piri teki laone ame wano kwanyo gi government mirpoke gi nono kori sunflower kori soya bean kore nywagi kene no kene mir pog nono manuti plan ama be me manifesto me mir be i agenda lao pikare moro ameka jodo no chinde gino bero kare me welo korni I weloro me ariyo mere wan miro kwanyo tino langi ena bere pe na worere ame romo ke lo korni cholo te beda peye kosto kende beda peye to bino chato bot opuri wella yot we gindi ma ka o charre no don kere magoba moro manuti agenda you will read it ikwana agenda me adonyo
ame manu bedo kwacha lao ame rwata ingo agin jona mogo chimi tiu kobo ni kobi kom korri kobi kom wilang utotamani jo miro bed kere association me chato chimgi ka uni puru nywagi wandu ju beri association ame o wilo nywa kara shell o tenungu store chabero tie a wandu ju te koro pien gine jo buwa kom idog rito nywagi a puru wano kwa nywagi wa kwanya wel nywagi no pol jote buyi wako machine beto do amantio berna god ame kanu wano tie kara me joni romo kong stocking nywagi gi auto migi mana ma uloni voucher ame yinge no nywagi no ti store otengeni nywagi ni ti pugu mia shell auto mi voucher moro ni yin kong pe chat nywagi ni chien moro no ngi banke na nok maman ko ka welo timo ngo wor ma inen kong idwe ma para shell nywa para rio nywa doge mia bi shell tetu ni dwe ma de nywa wer tu mia shell wiye dwe na die ken ario mora de korka tripling well ta dog doubling so man yura me mir wanen kobikom production well mi bedango apin kobikom marketing well chat mi bedango malo weg ma goba donc pin bon ngo botopu manu gina me lao mi otim ame joken dat lo buken dat timo so ana ye kopu rwata kede ngo lao investment plan kede lao manifesto ame wata miro jo dujunge me ario kop me pego la wano ngeo gire ha pego tie jo da ko ene na remo ko bu goba ini ngeo kara turi dang jameda nyotba budget kado peru ate atindo bine alampe ngope uniform dang pe ine ko da madgi da tie yin ko wote man uniform da mi ngo iko duok paje te duogo aha pe no chene ngo no gino me no interest pola jama mi ruti pol do ange ni ti jamo kena me na remo chiko edo pe obino tiyo pe ni pieni pe ameto murni jama pola timo ngo odonye ye ede na mo tiyo ko wanda mi ro po ena me potiyo wan mi ro chwal jo atek ame logo ame timu jama pol da ko bi gamende ko bateni pe miri mere mira luak ena miru wano kobi so wana tamani yera bilni miru yer jo atek mana beru gamente ama bera da jo wano wori ne aber me atela ajo ugoro peitello mana ber ma yo wori lwen ame ka yinu ni ka pe woru nu duara tek ame ti tonga tek nuni lebi nu karga jo kena ngollo undo peti mo penu bade so et gina me ta miru lo ke yenno ko wi ko mai ka doho eno lo ber anange enang tidana ber adoho tamino ber anabina ko ni bed mot wa chon lai mo aparo kar akoni bedi ko mot na ya yom ni oba porugohi itie atami eno ba gohi no pod medde gokki da ba mir pod medikare da tami jama me iti meto me kobikom ni kobikom chulo dog alao gini wano lo ye parliament mana me tunuk miro chulo dog pore chulo do kena tio chulo edo yor me chulo pete wota be ame no jo kena kwalo chinte ame miro chulo kere jo kena bu o makabua o doya bua a wini chinde moro yo tuke eno kere beru kwene chinna poll process merete wota right eno kene ministry ma attorney general kana ma attorney doko chule ye jora no tati yu chura ye eno mi ukar me president binu kan wano moho ni joa me kwalo dok joa me chingo do ko mi team investigation jo no mi po weha mi magi actually to he joa la kangwen ti do ye kati ye peda beri ye oto ko ye mi twegi pe no gino balo program chiente ame mielu gamete me da duong obino mio chiente pe obeda duong total da wano lo ye ni chienne miro mi eno mi au machani president obino ilao kole te do nyita mi me mi yugini dong beru ka beru du we ko chul dongo jo ko dong yot kara mo ha chiela ria de
Pina langeni enti ageno. Gare piari ni wando pomito. Mano beken masha wana kuro. Wanda ni game nung chin mori inywa. Pina man wano kwao. Gida wano tu kwao ke government. Chora medeti. Ni aman wuni igam ngo kelingong. Wuni gam ka loan. Wana churu loan na jo. Ka gam loan me chindu nyo $1 million. $1 billion. No cholo chen le ko du. Cholo chen na jo. Comme wora cholo mi chinu kana me bina man 3%. Manu pore no ko ni tama manu ba tama me wan tu kello. Amen president o eno binu ni pen wana o die kana ne ko ri kara man china no ni gin cheneti. Bien man ti chene mora mo saving ikobi kom oil. Endo honorable loan ni tamni gamente mena rema be gamu loan pikara romene kabanya kiken wan ti banya trillion mia cheli wiye. Edole itamni kara romen wan sustaining ke low Uganda be gamu banya chiawen eka amita du hichina tidi kopa kwa hodoka lao ka en me koto timo ka wording about 2 billion now ka wore chora me do habisha beach per households atero wa about 3 trillion shilling now kacholo trillion arioki keno lo gamento go itamni trillion adeki ginoni gamete romacholo gamete ametuko bi gamete ko la ko bi kombanya ba ata mir ko aminge loba America amelu ni loba me lo wi lobo ni kwan kon budget di banya ame loba America tikede in trillions, hundreds of trillions. And to Pecaro their national budget. It well over. Pecaro their national budget. I mean, want to running Uganda. Atam pichawa pedo. Yini wore America, yini wore kwan. Kai wore China. Ameti uje dushu. Tidangi ngo ibanya. Kari yi paja jo atia chela chen nga pe ibanya. Mirbekere yura me irawoti ngo. Cholo kede. Londa wanogame Uganda kan omi kon grace period mo apira rio. Otomi kar me cholo mo apira ngwen. Kara nga long mo ke da romati mo cholo. Kai gam na cha gam mo ke pira ngwen ro manu cholo je horo ano. Manu kire no ke be dong lobo. Wodo mo hamia. Iyo. Yiri ngeni lobo me jo beri ni obere ki lobo loyo lobo pe ke mira jo duong protwan. Ete no wan Uganda no chenu ngo pe duong protwan. E no military duong. Yeah, honorable Felix atam ni tiek dong. Atam mi wek mano. So kopi kom dokalao wan obinu lo ye. Ke lo jo amedo no yo o cho ye bala chene ki meti mongo. Ka o cholo jo dokalao me yot. Me a jo ada do no re ko cho. Mamano jo arika mo ngeno ruenyo ngo dok man ko poda pe. Er ko no jo ame a duong ni ko ngoti mongo. Ko no ko. Wan pe o laro ketgi. Ben jo nang pirgi dango, piritek. Chol kom jo duj kiteno ko bukel da mana beri choj da onde ko ni no mere ni mwahani wana ko mwahanyo adi wala choj kala pe chulo wana do ma o ke do ma o making kero style we ni man black book wana be ko black book wa la be ko black book e na me po bino ko ko black book so ko bi kom sara wer angweri man Lira University ikowi kom plan amete be center of excellence. A me plan me developing tie. Plan me tamak manugi na me raising a me wano chwa lokwa nyi man it is about only 2 kilometers. A me ata ni manumiro cha lokwa nyim ana kuberekede honorable Jane Chengu Chero odone no kita moro kuberekede. Mene ni ginoti meroko. Uma wana go ejo me Lira University Giasar no honorable. Yeah. Chi hera me president chi heno binu en ko very clear ni Jona tia onyo lame. A poor gino ya kan unwa kubulira university ko du. Corporate social responsibility. Is saving grace. Man ana ya kan ye in poete ana go shimbor minister ichani. Wano kedi. We honen plan no tining opien chi gara president en ka ko nen pelo lobo kene. Minister da do romo da do lobo. Yore. Man 2 kilometers pobero ginatek. Manu wana lo buyore. Mene ne jama du shi ubera ber. Ko bi kom border man border ko pede tibot president. Karame jo moroli medang state house ko pa border lo ye. President au yeti mongo o konyogi. So plan ne border
ilao kantie so amito ka lobungo yore pien president tamne boda tuition ne po bedo man jo ame ti beda man bedo jo ame ti poor but active chahoti joko no chahoti joko man jo akonyo ngo yot pien no chiene kai no nuo romo timo ngo romo duoko so mano jo no aromo konyo gi kopa amuka Germany do you tea program mena machel ana ichawani idikuni alo kede danrik kubuwa mobedo penya pena ma mi kop miluong chairperson du me amuga ameti district achela wano bedo kedi meeting dihini ichen chabit ami ngi nien miluong jona wano bet kede meeting kom da chani rama unity luong ando atia luongo gi chairpersons geken openya enameti coordinating mewe wano donyu kede program wano miti gindu telani miro luatekede jo government minister me veteran affairs kede o jo kana don office president mewe ku reminding president o nen pledge president ameno chiko ni o me president o mi ya muga tuonedi ario kede kwer metimo me pur kede giri ko ya pasigo timo oballe amiyo ga bari piario we gina ogomoro gina okeriye mano anata lobu yore achala tela u ana reki wi po wiliye Germany wano lobu kala do lobu ni wano lobu ko ni wan chalo lo toli kede ogere ko ni karchi wano timo wano wot I kede ni ye wano wot ni ye kari mohamene gina ripe ngo the top bore jimi action wana mit action do peo be loga wana miti dokalango miro chul pena nang atia loki ana bedo dana miro chul gamende pe miro chul dok ka jo amor wenyo edo wano koni ena wa pida ja wehi kongo mea jo ame president koni apokoni opoki edo ma wana wia ena me korongo la wia potimo po will ye porite mono kisha pichane kenien poki jo ame do ti pincha pien jo no polongo lo wako pien dadi kai dam miri tam ni tam ka pi ken tam da pi jo ka do ti pincha pol gide nuoni ginora bera gino ti kedengo petie kwaregi papegi orwenyo dok onyomi chingi oneno peko ma do ti onyomi chingi do nyomo tino gi kori dok chatie kona no kuchalao no duata when president da want you kwai mi ne lao kere wange kisha dokudo gina wao yi lao da umana ko be obero dok ada ko nen ko mini chori wa dok wani yene ero ana po yene jo mor bi pok dok gi wana meti dok wana pok jo chenne jo ta wilo kom dok gi maman ko mane ni jo mana chat dok wan po yi dokudo bi chat de kan to ko wan po yi wan meti kom chenne wa bebed market a jomoro wan po ye kado ti ho me agiki mere a musée orej o loga ber data mi duone no yin mere mad be playing pe mota ma rie de me riego ameno kobo ni president ti Paul da miro po ena rejo me da giritie ete na bejo karongo ena rejo ko ero jo adu kube ena do tia goyo wani jwanu ko ete kwanya ko ye era po edange kwanya ko ye di jwa kube ja kene jwa kube gire edo ja kene ko be gire ere nge tijanu ngo no duong rama yini bela pap me pashu kati no penyo chiere o miyo ngo chukal ngo amito ngo ja kene no ni budget peno te arwate do ana po ko pa yini kobo apo mego na ni dushi o mina boni apo matek wata mani ina miringe ni gamente bo piem kere cha dushi piem kere eri cha me da mi repo Voice trial honorable Felix Okot Ogong Dokolo tung ping honorable bitek dong enu ya ko dake hamorne pi commitment no keno die boni gongson dake hania chiel me chiko law ata ne jo merunge ni o mi o kero position ne chimbi government gorogi check and balance gorogi so one teach wa en no men ni akara jidi ngate gina me yore pe gina yore tia mere him ger pur chungate ka jonen so one pe mere only gina mo me wati yo eta pire tek neno riu jo wori ngwechi kuone papat ti jo me mita mia ngwen
mit rile gindu si mir ribere kelongo kap icha do ngari bo machi mir ko kap kwa himbo Johnny bojo he eto mwecha Museveni tumuko eno mwecho 1500 meters mero tumuko mando wana mito jo me mwecho marathon me konyi kubu Uganda 5,000 meters so ena do machi me 1500 tumuko endo pe yiye kanen parom yen ko de turo kere yo cha mero wicha chondi cha jo ate katiene da chwin o mi ibina langoda riko tani wun jo kere ni dongchen we ko tina wo tel nyime wone no kwena mengo ngana lobo kede kireme pito le wani kalo no miu kede kana piti ye megwa ko le uno dong dango binu so ata ni agenda mengwa jawani mekele maxi pi Uganda me 1500 meters Museveni giru tumugo mada do jo miro jeng chung mod jodo nen kwena Uganda miro ye me mede wot ikode kucha gido we kwa egina donen kucha joke na gwoko kede lonya joke na kello kede mit koma me ngo jo ame par pe Uganda kello point to try pien kane do ke Kenya lo do prison ka ngwen ka bisi ko Museveni Tanzania Magufuli ke don kano ma ngwen ka bi Museveni poti eto ginu tero do gar ko mit kombi o tiro ngi gar mo no standard gauge railway eto wat mitra gauge be ko ma mwane mo hapera ngwen tu na ruwa pot pe na hacha jaki karamelo bo Kenya no ngere lodge kento ni chani president gi petuna bisiel ento Uganda do tikera bongwen no lo meno lo president Paul tuna bisiel bongwen cha wano ko be melo ki kuj okay pien jo ajiri ko no be jo general teket eto man jo me chung kero te dere twero te dere ne kito gino tere lobo gi so jiri ko buche ko bujo ame premier bin kitacha ero wan mi de jo me donye yo me ngo me kuyi atari man ni are apoy tral Moses mawa dake hanya chel apoy mate Calvin nenu ti ko papola no me responding I jama me honorable Felix ukero kana pipea chawa ameyo aketo kai malo Felix in mir wan poi ti akina a member me parliament a chele lao ame chung ite loke parliament abon luor mirana poi in politi ko bien ti jama pola in kera me ti on record but also tigin no kenne ame capacity watch abala members me parliament ame ya lao timmo lo ko nyochor bo president Museveni lo ko ado wow yeah analo ka wan woro in national cake melo Uganda ka ongeyo yenare miena me unity yeni honorable Felix wun jo ame ponyere itie wuniye but surprisingly in one cabinet a president Museveni in woka lao tie ka harioki ken monero me obo do power ni people full ministers full akari tia dek pod iboran nu la pod pe cabineto ka wano keri ratile pingo inwoni yankole kiken utikere cabinet ministers ame karabo ngweno ko pitien kopango jono dok gin dok pir gi tek to twalo patte lo Uganda kena konibo ka wano woro I government parastatus board of directors lauti yadi obedo roles and responsibility wuna chalbala members of parliament ame ya lao ame da jere uno yenarem government meko be uno president Museveni ba look here I cabinet yen ba we jame duch bedara warama kan kola beda beach lao beda beach actually beda beach tiden mo ka wano tima monno miyo yi wadang beda yom but kopati tieni NRM woldo ko balancing in national cake melo Uganda or log yoko so Uganda chawne needs a new brain and a new blood so that one word can no can level abe apoyo pues almost mawa honorable Felix karka nyo kadu idongi kopor may I share Covic balancing the board ingeo kare moro no Covic ministers ilao kan no don wano pekere eta man minister full cabinet ministers they take ilao kan you attack law no mano ko law no ne
Kuma miambe loli. Mio moro kano. Eto piko bikom gini atami iwinyo I parliament ara loge ni kobikom pokoti peti abe. Bien Equal Opportunities Commission odonyo kede report amenguru ni poktia mo legere. Ame man gini ne en gina me parliament achalo parliament miru chak donyo kede. Pierre man tia appointment so kene ame parliament na team approving. So one miro donyo kede kita me miro pok kede teach. Actually kad moro wano biro donyo kede kana mo luoni national development plan. No tikita me wano luon kede. Quarter again system. Wano tamani o donyo kede chik bede ama o loha. Odonyo kere chik ameko ni in any institution like I want to call a man one to a man university me Lira kan otai koni staff higher level lower level kada kerigin otai poko pejo local level di ken nyune level lango ken yigin nuni biro pok kame roma kai wore outlook me better tie everywhere institution du chamete Uganda me bet kere quarter mere ame reflecting the diversity me Uganda kritikere. Bien ka ko bikom kwan Uganda du chama ndo timongo okwan. Kano du pe ame kana kara moja sia jo PhD ti ye masters ti ye. Ngi dum tingo pore ka pero dusu. So man not be plan ame en president do tikere. Ne man level lu wan tunu kere ni. Jame duju mir betkede outlook ame ni Uganda ti karadi karachiel. So anangeni kopa ini ko tia bayer eto gindo ti plan na president era ina da kape mo habit kape o tempo pe mo ana me do koni lobo ni ba yita me loba tum dine to lo pa tum tin wane no tum loba ti mo ngo adong Boy to try. Karwa ti mo ngo walo ngo lo pa de ngo pura dong Radio Voice of Lango FM na mebere winye dikumeni na tina win radio mebere ko bone ko bi kom president na me mi ko bigina mero nge Uganda kano president Museveni podonyo kama wala president Karomia chelo ko pen kar kano president kalo pe kalo kare tap pe hodong bodungo bod tadero kalo kare tap jo amekti ngechi ngwecho kinoko ero tadero kana ka ngweji peni jamgi der wenyu duj to kwalo jamgi duj do ko chaka mano ultime to ko chaka eto pimwaha ame president Yoweri bedo kedeni a man kilo neno kedo stability tie economies me Uganda tushu but honorable ken kan chawo do ne pe kalbi na yini ko bugina yini ko ni mom we expect the NRM obedo for the last 40 good years ginda pere tek ka wana cha balo nywale me lo Uganda miro obedo gero a good system ame tie pi onywale me lo Uganda ame akadi ngator ni en pe system timongo system wara ke habed ame ngeo roles responsibility me go ko this aha ngeo lela on yodu koni oyo Paul pe golo jo to be da Paul no ne oyo adi nyuari ade enatimo regol ka ogolong to koti pupe ka we pupa ber karo yo no toko yo kene enatino no de pupe dongo tie eni pupe do Uganda do tingo tunu kwa yene ni a man karen Museveni be da pe wano be da pe no de pupa abero tie ame gwoko tino oyo kene ni so wano no ni gida tie golo ato yo no tero kare pehoron be ye ero ka de pupe do tie ba Uganda manti stable legona tie ni kore ginni pedok tugere pehomoro tugere ginni ado timere jema joti do ko te ballo ko duju ipore hi na mana do tie ni mo piera system tipi da no mir wanu ye ko pati teni yini beri lo Uganda okay mando uni kwa Bible ngata me omio nge ame telomu kopa yejo ram wilo obero Paul tanadi te cho bolbo pigeon te cho bolbo peso te cho bolbo Roma ame ngoa no cho ena jo podate lubna ngo tunutin avoid travel Honorable Felix Okot Ogong kere da do wele na discussion no can do a bit off air
Mondo win ram nyama at a personal level. Picha when you win radio, Wimeja extra. Tuni work kere extra dake ha. Piano no take it wele. Studio kana mobino along the show. Idiere. But picha when medical win radio jo amekelo beru wakana beru Sunway Auto Parts ameti Bala Road kapi ni pehotie. Yini wori yobo ko ikunu. Picha wani Toby Binukati studio kan kere yobo kene temede wara nyima. Ciao to me yikme Wimeja no. Aken botino beru Sunway Auto Parts. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.